wiyona ni Yesu thayo ni wakwa makilasi mona mitite makasemba mebithe na mega wathi wako ina makakunika mato amaitha makwa metela mone kuthela kwakwa nyenda wiyona ni Yesu thayo ni wakwa makilasi mona mitite makasemba mebithe na mega wathi wako ina makakunika mato makasemba mebithe na mega wathi wako ina makakunika mato amaitha makwa metela mone kuthela kwakwa nyenda wiyona ni Yesu thayo ni wakwa makilasi mona mitite makasemba mebithe na mega wathi wako ina makakunika mato ekani mutabioka historia kanini kathayo wakwa kuma kusiawa ndiao na mami wako wanzieiye ona ndi mwese nikalite thayo wakwa imena na kwivuthia yikulia ngai tene nikinoinye kuma nasiawa na iwe ni mwaitu twikoma kitandani kimwa miaka 15 tiko koma nanza tiko twikiwa tikwaewa kubika nauma na toloka nithingesuzia na ende vau nivo ngai wambitiie na nena nakwa undu wa thayo nthini wake nandie sukulu newe kisomo jama nundu wa stress nivo indi nakomanie na ndwali etikiwa mama uta ula ni Pastor Matthew Kieti na Pastor Onesimus Wambua manda vya ndeto ya wikwatio na natwa kumuthaitha ngai mavinda one nivo noko mundu ni mwioso tayo amaitha makwa metele mone kuthela kwakwa nyenda wiyona ni Yesu thayo ni wakwa makilasi mona mitite makasemba mebithe na mega wathi wako ina makakunika mato amaitha makwa metele mone kuthela kwakwa nyenda wiyona ni Yesu thayo ni wakwa makilasi mona mitite makasemba mebithe na mega wathi wako ina makakunika mato